osenka mebusam 27 verse 2 mo obi nyi waye na nya wawa no mo obi nyi waye na nya wawa no enti anyinkwa mezi ampo ampese ode animunyam bema ono ana ho tieni ode animunyam ma de wosoro no enti John chapter 12 verse 49 no wose de osoma na oyotumfo yawe no won na kira na de wonka ene se de onkasa yenhwe John 6 verse number 36 John 6:36 John 6 verse 38 every say me sane me free esro by enye se me beye de me amepe na mom de osoma ame no na pede see with fire for fire ene eye Odansefour Joseph Ampadu Odansefour Joseph Ampadu ono ena yema enipa ehunu anopai se oye Torofo oye Torofo akwai ajagraja aso kasunsun semu ama hwiye na wantara gata ankotaduane ene Ghana aduane ene Ghana kwan nyina mepacho Ghana kwan nyina yenye gata dodo na yenye gata nto ho ene aduane dodo na ase ton no gata nchen nti usi frika ni mo no ntara gata nto akotaduane enso obi a waka enam se wo ye Torofo no obu enti no liter onu to atra gata toduane mude mo na adam sa oye na so oye ajagroja member na abuofu ama abunfu osofo no a ma abunfu leader na o kan asem so obowa no ona ma abunfu no enye me babe with evidence video ni tie ajane kwa yem todo gata no ya montra gata nkoto aduane. A few minutes later, me pacho enye gata na ho no mo na omuton aduane na enya ajagroja de gina ho no enye ajagroja de gina ho no mo no so be ka se gata na o mo ntrai obebo atara wena brati ebisu ajane kwa yem todo gata no ya montra gata nkoto aduane. a few minutes later, enti baby ayi no gata na dan ne mu no aduane se ne yeton no gata na chi no eno no gina ho no ma woto aduane ana baby woto aduane no nya gata chi wose ye nton aduane wo gata no o kan hu mu asem ye nton aduane no wo gata no but obi ekoto aduane e wo gata no e ya mpase wonu se de o kan etura ana osokoto e dey nti na wo sokoto in the first place ajane kwa yem todo gata no ya montra gata nkoto aduane. a few minutes later, eti baby ojina no a o to gata na oje ye no o nsana antra gata na ansana eji aduane no so nye gata no ye ton no me pese wo hye tama wo ji aduane no so me pese wo hye ho no so mame hye no so pa mame hye ho no so mame we nyina dada nko a na da wena brati gata na da ho no eno na mkwa ho a na yi gata to side and side left and right na no muntu ne ba ho no no boapa be demonize adene for ono ne personal interest abi demonize ane se ntodia na gata no ye ntodia ne e o gata no batu bia to dia na gata no ajane kwa ye todo gata no ya montra gata nkoto aduane. a few minutes later, eti se we ajagroja member na me kan ni say na obu afum ya me question person me tie ase ne say obu afum me say
de nipa ne ye na enye na mabeka no na obo fum wo ho ana se de meka no meboa because me the video na kire wo aduan no gata na woto ampani ampa so ogya gata na no a watene nsa atra gata na je aduan no ye ton gata no e na wakogina gata na woto aduan enti say na say na mema video evidence no na se obu asa afum ya mementi wo ha na mente ase ana wo so bufum se ningi na chi na obu afum ya obu afum because of say enisa meka ena maka ana say wo sofo no e control but enam say woya wo sofo woya agraje ntima yenka anyway ena krampo nye enokro ntina menam ena de ntina menam no ye frɛ no Odansefour Torofo Joseph Ampadu onu ntina menam me ma twality ya Odansefour Torofo Joseph Ampadu ntina menam ba ni kan man hu say ye obedi fire. Okay, yemfa asida ema twedi ampa onyankopon na bibia ntimi konka hwe Saudi Odansefour na de ofa no Odansefour Joseph Ampadu de ofa no Odansefour no so onye nyankopon Odansefour no Saudi na chi ye careful pa hwe sign ba kwa de bo se obi your Torofo no sign ba kwa obi bo se obi your Torofo no se aya wota pa ni munyamma ono ne ho ane ye sign ba ko sa sign we are making enyam na make ho e wo John chapter 7 verse 18 was it the opa animunyama ne ho no yo omfiri nyankopon de ono de opa animunyama ne ho no ono omfiri nyankopon amen quote na men kan simple enchero na de opa animunyama de osoma no ono ye no kwafo me be chero de ntia make ne sa John chapter 7 verse number 18 de obo no ni trim kasa no ehwe ono ane animunyam na de ohwe de osoma no animunyam no ono na oye ono kwafo na de entene eninimu we agye komisi an ekasa agye komisi aye onokwafo no o make sure say ogie ni monyam e de ma otumfo yawe Matthew chapter number 19 verse number 16 no obi kura frɛ no papa no wose obaako pɛ na woyɛ ɔno otumfo yawe tinie Hebrew 4:15 mezi aba wiase wanya bone da but ɔno ampɛ sɛ obɛdekre ne trene osenka mebusam 27 verse 2 mo obi nyi waye na nya wawa no mo obi nyi waye na nya wawa no enti anyinkwa mezi ampo ampese ode animunyam bema ono ano ho tieni ode animunyam ma de wosoro no enti John chapter 12 verse 49 no wose de osoma no ye otumfo yawe no won na kira na de wonka ene se de onkasa ye hwe John 6 verse number 36 John 6:36 John 6 verse 38 if we say misani mi free esro by enye se me beye de me amepe na mom de osoma ame no na pede de osoma ame na pede it won say Kristo no say wa ma ye de ono ape obe de osoma na pede that means nyuma na woye no wa de ho animu nyam no e ma otumfo yawe tieni yo me se de oboni trimu kasa no woye Torofo no opa animu nyam de ma na ho na me ba expose Odansefour Torofo Joseph Ampadu one ne niema oye akire se wapa animunyam e de ama ne ho ni tumadi a odi no wapa animunyam e de ma ono ho e kire se woye Torofo wapa animunyam e de ama ne ho sa animunyam no e nyankopon ko animunyam na me back no with Bible quotation. Me back no with Bible quotation. Na yenyina yetumi atiase. E ba yesi.
Ebusafo yesam makwa babio. Na ne nyina ne se Odansefour Joseph Ampadu oyo Torofo. Christo se di open munyam ono ane ho no. Ofiri Nyankopon e wo John 7:18. Ti John 6:38 no. Wo so ono agenkwa mesia no. Wo pen munyam de ma otumfo jawe. Yes. It be bia mu no. O make sure say obenya ni munyam a na ye de ofiri Nyankopon enchen. Yes. It was my first for it assessing Yankopon or any Jan, one day sending munyam. I know one home. The Matthew 3 verse number 14 to 15. Your body and come with yes, Regan, and if you so cast away in a job or so many. Yes. Make you made a meeting, I meet you for any munyam home. Dabby, if you said, dear, and mammy to me pretty a cassa. Dear mammy to me can Yankopon ya when I semo, and young mamma who didn't give me answer. A dear be the woman moon, I found home cron. Sound cron. As 2 Corinthians 3 verse 17 no on ye urade no sound home na wo me mu no eno na ema metimi preach e kasa ti Philippians 4 verse 30 Paul so otumi ade nyina ye de o hye ne dinum ete ye obi na ema otumi ayo so antimi fa ni mo nyama me ho said blocks of best 5,000 egu hono msa me fa nko ba bi na me ntimi mfa blocks ne nko ma try me ntumi no obi mame kia kakraka no the excavator etwe blocks no edi guki enim na metena ka enim na mitwika no edi kogu ho no mo a pepa acho meet me wa ho am se eye me na maso ai blocks no edi akọ e o ma ho adi because e ka legu mu me memfili ya obia sana onkronkron ni Kristo eye adwuma bia eye biara no ye ne se Colossians 3 verse number 23 ye ya ma awurade na nye nipa on ye som no nti ye servant ayeso nye master. This year, Nimna say, Kojian Munyama Yahua, you will problem. Yenti asama den come say kan e wo Luke chapter number 7. Luke chapter number 7 no. Verse number Odansefour verse number 9 go you know. Na yenti ase. Luke chapter number 7 verse number Odansefour verse number 7 no. Na yenti ase simple na emwa nyina yempe animunyam emfama otumfo jawe instead of say yebepe animunyam ediama ye ho de yebeye bia no enipa ebeka ho asem eno de yemfa shitim Luke 7 verse 18 na Yohane asuafo no ekoka ayenum nyina ho asem ekere no na Yohane efred asuafo no mu ebaanu esoma wonko awurade enchen se woni de oba no anase yentwen wofro kwan na nipa no eba ne nchen no woka se Yohane asoma Yohane suboni esoma ayen ewo nchen se woni de oba na anase yentwen wofro na edo no mu amu no osa nipa bebrebe yade ene hawo ne ahobone bebrebe na etubu ase won se munko ka de mu hunu enkyere Yohane verse 24 na Yohane abo no esu na Yohane abofo no ekoye no wo frase ka Yohane ho asem ekere nkrofo akuokuo no se ede na mufradi eko espresso ekohweye demura enframa ehim anase ede na mufradi kohweye woni po shata de boko anase de na mufradi ekohweye odifo ana an mesi wosene odifo empu na weni de watwa ne ho asem se hwe mesma mebofo adi wanimu a obesiesie wo kwan adi wanim na mesemo se wona ema won mu biara enye kese ensene Yohane nenso de oyekuma onyankopon aheniye mu no eye kese esene no aha Yohane ena Yesu esanem kire ne kese se wosene difo mpu ba o se Yohane na mu no ansa na ho na se wono sene difo mpu dabi Yohane enso ebre ne ho ase ema Yesu mo be pagya Yohane eye sanete because Matthew chapter 3 verse number 11 Matthew Yohane emma na suafo no ne nkrofo nyina so te se Matthew 3:11 na me de me bo asu ewo nsuo mu ekwa adwensa kyerem na de odi machiri eba no de ne hu oden sene me na ne mpaboa mpo me nsese mikura what a humble person also Yohane no kasa kye nipa na no bra ne ho ase no apagya Yesu na Yesu kasa no no nso akyese Yohane nso a great man of Yahweh na Yeshua mizia na mu nso asa akma edom ne so ayeti no mizia no so hu se wo kase pa bia wo soma no e wo soro
Sanetie. Where the Odansefour Torofo Joseph Ampadu. Or Jenny Munyama ho. A man in Solomon who said, "One on a day and quaji Emma wom." Tienie John 14, verse number 6. Many quine no curanem quan. Tienie Ubufu Amabumfu, Opangin our cancer, no Yamanabu also buffum. Men so man say one casa, men so man so one cabusem. And a memo video no so walker. Tienie, memo so walker. Acts 4 verse 12 was in quaji and UBM. Peter Mokura Saya Acts chapter 9, Acts chapter 3 verse 9 to 12. No. Peter and my domino who say, and free woman who attend name if I didn't come here. Yenti Asema Odansefour Eka Wahanum. 2028. Asama mekan whom Yaya who you marry. I know. If we are said that. Akasi ebeba honam fam. No possible. Edina megina ade akukuro na eka. Aneo. Ye oje achie onum ne yesi. Onim. Ekse baifu akumo. End of this year we dey abewu. Anyo. Ena onim no bi kasi kwaku ubewu this year o. Oje achie age ne kwaye dey abewu. Anyo. 2028. Asama mekan whom Yaya who you marry. I know. Me pacho asema mekan whom Yaya who you marry. When one year who you marry. Only one a year a who you marry. Yaya who you marry. Whom Yaya who you marry. When a wine. When one a year who juma, every year. Whom femono, when a wine and a year is a juman every year. When a wine. When one a year who juma every year. A bra ben and yango po juma by year or juma. Now, my bond the other video or send and crofon from whom famino or non home. From whom fam or non home. Yes, or some from whom famino. Na one or do a more echo. Heaven. The part of John 14 verse 6. Do the echo heaven. A you too for your misia. There was the idea of famine on me pacho. There was the idea of famine on any. I was Psalm 91. There was the idea of famine Psalm 91. Verse 14. Nasa of famine when Majano. Na mamma so if we say only meeting. Eti ayo too for Yahweh and I was the idea of famine. And you nipa. And you nipa. But Oklemu say. Or you're powerful. Inti also free Yasuman or buy. Till the ever 2028. Or boa. The ever basin Yaya who you marry. Yaya who you marry. Yaya who you marry. The question is say, who do mana Yaya you know one wine. The Ben and Yankupon, a tumor of the Asan Domizia and Sano. The Ben or Odansefour Joseph Ampadu. I can't who be. Yaya who would you marry? Okay, and why would you? Messa body was say members or no did the members in air heaven. Into your so many more family. My boss, I video now. Yes. But before then, yes, I expose you, sir. Yes, I expose you. Say, or your Torofo. Ewo and Sembia. Wasanso. Aka edi atuja yema nipa ehunu. Okay, aya na me pese me bo video no na hu se de maka no esa no kan fi ka sani eti so bi be ka che no babu mu ye wurade mienu a no achi na ma na konwa tena so aje wo ka so on sori ansa no asori. Amen. Amen. Bisa the question is Tronisi Israel T. Me pacho edin kan no. And I'm say onye onokwafo no ye Torofo nti. Because Nyankopon so ma wa o ma wa de ni mu hunu mu. E na wa so ma ho. O se ye ka se Nyankopon enye baako a Awurade nye baako a. Me pacho enye ye ne ye kan. Eye Bible na eka se Awurade nye baako.
na momu awurade na oye baako no ye awurade ye de but in general awurade nye baako to aka say Israel ti awurade unyankopon ye awurade koro wane ye wo de that means say ye wo others wo ho 1 Corinthians 8:5 ye wo awurade pii eno me na me kire ye po ne kan ye wo God pii eno so na me kan na momu ye de ye baako eno na yakama enipa ate ase se Odansefour Joseph Ampadu your Torofo why what the emre sha say exposing no fi ka sani eti so bi ka chos no babu mu ye awurade mienu a no achi na ma na konwa tena so aje wo ka so on sori ansa no asori amen bisa na question is tro na si Israel ti awurade onyankopon ya awurade baako ukonya mienu no we ukonya me pachaw Israel ti awurade onyankopon eye awurade baako Israel ti awurade onyankopon eye awurade baako me pachaw we de yensantie bio na emla medi enkomo ni e wo de wo kan because oye ignorance and all declare no ha fi ka sani eti so bi ka chos no babu mu ye awurade mienu a no achi na ma na konwa tena so aje wo ka so on sori ansa no asori amen bisa na question is tro na si Israel ti awurade onyankopon ya awurade baako ukonya mienu no we ukonya difference no we awurade nyankopon na enum asem e wo Mark 12 Mark 12 verse number 28 ke awurade Yesu Kristo enum asem Mark 12 verse number 28 oberefe the same message odi ma Moses no e di be mamo tie na Torofo no mu paako a o tese wori ti achide no ya dan e wu se wa pon yie no obu ayie no aba be bisa nse emra se ma edik nyina kan ni ewe he na radio so e pose nse ne di emra se ni nyina kan ne Israel ti awurade ye nyankopon eye awurade baako eye awurade de baako amen awurade baako pe ono ani ye nyankopon isranka Kristo di da amen Let's go just 8 ti we ni adanse eda homa yi nyina mo die nyanza me pachaw ignorance no eni on se medi kan aka asem bi a kire Odansefour Joseph Ampadu ene ne nkrofo nyina ese die wodi wonim de wo kono die wodi wonim de wo kono wona wodi na chi ba bebetia ho na wotie bi Matthew 15 verse 14 say se ni frani kwan a won ba no nyina beto amenam se ni frani kwan a won nyina beto amenam edi nkan ma memma Odansefour Joseph Ampadu education wa ha Bible no ya ntwere na otwi mo ane ya ntwere o English Old Testament ewe eye Hebrew kasa New Testament eye Greek any part no so ye Aramaic ena ye de twere enti se ugina domonim na wo kyerɛkyerɛ die wuni mu a you are teaching out of ignorance adi tia die wo no onyawe Womo ye Bible translation into English, whether King James or NIV or one you know. Preface ni mono woman was what to say. Otumfo Yahweh no ni din no, Yahweh no. 4 letters a general a friend said to the grammar no. A chiremu ne sound no anana kasa ne Yahweh no. Woman na yi Yahweh na free honom. And o my and the Lord. This talking can English Bible no. Na baby a ubehunu say ya twere capital LORD no. Sa hono eye Yahweh. Baby a ye either say capital L na small O LD no. Enu ye Lord a twere master. Enti Bible no nkyerase mu no. Ye were 2 types of Lord e were English nim. Ani chi nim. Ya baako eye capital LORD.
ana ba ko nso ye a small a capital L, small o, small r and a small d. So we say a capital letters throughout one. Hebrew word for that no a Yahweh. Deuteronomy chapter 4 is 6 verse 4 to 5 no. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So Lord we no bold in a capital L-O-R-D. Yahweh Hebrew word for it. Hebrew word no a Yahweh. Etika the right translation nka was say here, O Israel, Yahweh, our God is one Yahweh. Oye baako pɛ. Ye tell you, obeso o kire say, ye Nyankopɔn Yahweh no, oye baako pɛ. Ye Nyankopɔn Yahweh no, oye baako pɛ. Eti eno na ajenkwa mesaya no, omukɔbusa ne question say, embro ne mu kɛse de ahefa no. Oko to say aye Deuteronomy 4 verse 6 aye Israel tie awurade Nyankopɔn ye awurade koro difu akoma nyina na okra nyina do awurade Nyankopɔn na sekan wan ye love your neighbor as yourself. It is sa awurade na ewo Deuteronomy 6 verse 4 no sa awurade no enye awurade a refer to master aye Yahweh Lord aye master no enye din Tina 1 Corinthians 8 verse pakasi ye everybody p. Because our Lord ne dey a title. What you mawura usu adwuma ho bet preference your master. The ohe school so to ska your school master. Wo ba ware bema. Bema no. Bema no. Eye ni kunu no. Our title a your friend Lord. Me patcho mayembra First Peter chapter 3 na yenhwa ade bi na yente ase enti sa ade kakra we no eye kakra because ahom ne pa mawa eye sa nete First Peter chapter 3 First Peter chapter 3 obad ne pa o chene ko no me software no a ya na me de preach aye no chapter no to screen so no me install na afi me de to screen so ama ye nyina 1 Peter 3 verse number 1 go na Peter 8:2 a man from person me kan English version na fe yente ase ese say yes yente Nyankopɔn asem na se a you problem 1 Peter chapter 3 yemfam free verse number 3 no was whose adorning let it not be that outwards adorn of painting of hair. Okay. Ahana otu emane fo se wo mo hwe yi na wo mo dress na nkwankoye honam ne niema se onwen ne kra no tene ne ye no ho wo dwen honam asiesie no echen hunhum de eti Peter 8:4 no ene wo de ba se 1 Peter 3 verse 6 even as nti ahobrase na was emane nya no and was even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Mumisa Odansefour Joseph Ampadu me say, Peter say Abraham no, na yere Sarah no. And the respect Edima Abraham and our friend Lord. Edi hana mo so no. Na kire say Abraham no and you tum for yawana. Because your friend Lord. 1 Peter 3 verse 6 English Bible bia. Yes, I natural. Etimumu say Yesu kase wa ye Lord nenne man adwen ne say Yesu ana na ye agane dia because Yesu ana kase wa ye Lord eyampa ene Abraham so ye Lord me say me yere from me wura me ye Lord ma me yere that Lord no mean master okok obi a odi so anase obi a wo hye nase wo hye obi ase dia wo hye nase no wo ye wo Lord tina ukohan edan a efie na wutimu no wuche fie ru anase nti ofen land Lord. The word Lord no enchere say wo bo obi din da bi I dey say yakase otumfo Yahweh Father Matthew 6 verse 9 our Father who art in heaven but wo ba bia nso wo ba fra wo Father ba wo ba ne fra wo Father no ma wo nkoye waja wo nkoye aja wo soro da bi
85 3 verse 6 no Sarah efre Abraham Lord. Deuteronomy 6 verse 4 say Israel ti Ewurade Onyankopon ye Ewurade koro. Ti say wo de say Ewurade ne ba say Ewurade ne ye Lord instead of Yahweh. Anu nti wo ye koro de ya ene na efre Abraham say wo ye Lord. Sa Ewurade Onyankopon ye Ewurade koro. Sa Ewurade na e ho no no eye Ewurade ya eye the right word ne ye Yahweh ni din na se ho. Yahweh ni din na se ho. And it's a free yes to Ewurade because was I say why asafuni kunu. And it's a yafra ekuru Ewurade ya any other fake Christ so ewura because Ephesians 5:22 was say I remember mo ase e ma mukuru samo ya ma Ewurade if you say okunu eya yiriti say Christo nso ye asafunite no he say Christo no ya asafunite ya na asafuni ye yira ye mfre ye ewura Yesu say nye mi ewura anya Lord but sa Lord no nya Yahweh eye tietia sa Lord na ho no enya Yahweh ene Deuteronomy 6 verse 4 enya sa Lord no nya Lord ye master Lord ade frɛ ukunu no Lord ade frɛ Yesu no nya Yahweh Lord na Deuteronomy 6 verse number 4 no ene ye Yahweh titambia bo capital LORD biara no na just refer to Yahweh enye normal Lord say wura and as our master. Mama example it was Psalm 110 verse 1. Psalm 110 verse number 1. Na yen check on se bo se on Lord 2 bi ho. Lord ni bo se eyemi no ho. Psalm 110 verse number 1. Was it the Lord said unto my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Aha David na ekasa na David say Ewurade asem a oka kire mi wurani Ewurade astwi ne ye no Ewurade asem a o se mi wurani hwan ne Ewurade no na hwan ne David wura Ewurade ne ye Yahweh David wura ne ye Yeshua adenkwa Messiah. And David equal to Psalm 110 verse 1 say, Ewurade asema ose mimi wurani. Ti David wura no eye Yahweh eye Yeshua. Ena Ewurade no eye Yahweh. Enti wo kan English no a me pa chaw me de chaw na wahunu ni ye. Me de to camera ne so. Eni. Me de to camera ne so no wahunu ye. Eni. The Lord said unto my Lord. The Lord said unto my Lord, a psalm of David. The Lord said unto my Lord. On said Lord na edin kan ye capital LORD. But Lord na eye unto my Lord na ene ye ketwa LORD. Lord na edin kan ye capital LORD no. Enke ye Yahweh said unto my Lord. Yahweh said unto my Lord. Enti Yahweh no na ye capital LORD. Ti no wama differentiation no. Ti na Lord na Bible ni ya wode wama na ye capital LORD. Ana ye wode ye small de. Enti de ye small no jama normal master. Ti say de wode ma ukuru na bia. Ti say de wode ma wadwuma wura. Ti say de wode ma court my Lord. Ti say de wode ma obi a headmaster, school master. Aha. Some master no. Me pa cho some master na eye unto my Lord no. Me pacho eye Adon and mean extra say obia owuru obia odu so Lord master owner Greek word Hebrew word no eye Adon Nenchras yeni was it from an unused root meaning to rule sovereign that is control human or divine Lord master owner it is a Obi ye master, obi ye owner of bibi. Anti na ufi ewura fan landlord we owner of the house. Ti obi ye ownu bibi. Be ma na kwaye ho ade nti oba be ye ne dia. Nti wo ye be ma ne ye wo no o Lord. And ye wo Lord e capital LORD. Eno no e ye proper noun e kire Yahweh. E di se wunim sa ade we. Na wo momo no oba be toto ayampia kire nkrofo a na o ho osere. O ho osere. Or refer the same message or the man Moses, you know. He can say,
Eti so bi ka che no Bible mu ye Awurade mienu a no achi na ma na konwa tena so. Aje wo ka so on sori ansa no asori. Amen. Amen. Bisa na question is try see Israel ti. Awurade Onyankopon ya. Awurade baako. Sir. Okonya mienu no way. Okonya difference no way. Awurade Nyankopon na enum asem e wo Mark 12. Mark 12. Verse number 28. Ke Awurade Yesu Kristo enum asem. Mark 12 verse number 28. Oberefe the same message odi ma Moses no. E di be mam. Tie. Na Torofo no mu paako. Aha. A o te se wori je achide no. Ya dan. E hu se wa pon yie no. Wabu ayie no. Aba be bisa se. Emrasem a edik mi nyina kan ne ewe he. Na radio so e pasin se. Aha. Ne di emrasem ni nyina kan ne Israel tie. Israel tie. Awurade ye Nyankopon. Awurade ye Nyankopon. Eye Awurade paako. Eye Awurade de. Baako. Amen. Amen. Awurade baako pe. Ono ani ye Nyankopon. Isranka Kristo di da. Amen. Let's go just 8. Ti weni adanse. Eda homa yi nyina. Mutie nyanza. Itiba. Ana obi beji wa chinye si ye Awurade Yudafo Awurade ene ye. Fie ka sani. Eti so obi ka che no Bible mu ye Awurade mienu a no achi na ma na konwa tena so. Aje wo ka so on sori ansa no asori. Amen. Amen. Bisa na question is try see Israel ti. Awurade Onyankopon ya. Awurade baako. Sir. Okonya mienu no way. Okonya difference no way. Awurade Nyankopon na enum asem e wo Mark 12. Mark 12. Verse number 28. Ke Awurade Yesu Kristo enum asem. Mark 12 verse number 28. Oberefe the same message odi ma Moses no. E di be mam. Tie. Na Torofo no mu paako. Aha. A o te se wori je achide no. Ya dan. E hu se wa pon yie no. Wabu ayie no. Aba be bisa se. Emrasem a edik mi nyina kan ne ewe he. Na radio so e pasin se. Aha. Ne di emrasem ni nyina kan ne Israel tie. Israel tie. Awurade ye Nyankopon. Awurade ye Nyankopon. Eye Awurade paako. Eye Awurade de. Baako. Amen. Amen. Awurade baako pe. Ono ani ye Nyankopon. Enti Kristo de na ko paso kira ne say Yahweh Israel tie Yahweh no we ye one. Yahweh ye one. Yahweh ye one. Sa Awurade na ho no ye Yahweh. Yaje nko mezia oye Awurade say Awurade no ye kire master because Nyankopon di asafo no ahye ne nsa. Odi Nyankopon fie so Hebrews 3 verse 5 going. Odi Nyankopon fie so oye asafo ni kunu. Enti waye wura waye master. Tito beka no John chapter 13 verse number 16 say akwa nsini ni wura sa oye owura nti en waye Lord. The Matthew 7:21 say nye obi o se me say Awurade obeso ke say master. Eno nye proper now. Enye proper now waye obidin. Enye proper now eye din. There be but a title. As I title no refer to dear oye owura and so no Yahweh dear na ya Bible there one ya translation no aka kira we say so capital LORD dear Yahweh na but ma na aye no Lord said eno ma differentiate dear normal master utimi yusuma ukunu utimi yusuma wadwuma wura utimi yusuma ufie wura no eno ya small LORD. Now we would the way abegina no ma bete asori we say hu gidi ye nya no okay ayi wa anya we can ayi say obi fro ye Lord wa because Lord ye ba akopɛ na ayi 1 Corinthians 8 verse 5 no can say one can say already p the way p ni say ade ye p e ba ko anu wa che say eye p ade ye p e ba ko enti won say ye won krofo bi a womu asintimu yie ewo Nyankopon asemnum sankrofo no ena ncheche bi sei no abetima hawo madwene yes aruti na Fridays no mayi ato no for question time no
Timi number na esa wo screen nanum. MTN no 0247947812 no. Wo de ye audio. Wo de hu se sofo bi ato bomb a fa ni video no fa send me. Wo de hu se sofo bi ato bomb fa ni video no fa send me. Enu ntina morning show no e ho no no. Ye wo time e de ye ade preacher ye nkwaje ye preaching de. But we ni de ye de ma enipa hunu se ye de ma enipa hunu se wo mu wo Nyankopon afa ane wo na wo bu nsem afa no o ham da o montam ti de bu nsam be yi nu a wo kante Nyankopon no kore no o tum futuro na sa dipa na wo tum futuro na wo se ma nipa nso hunu se wo ye otorofo ni tietie ma no ni tietie ma no e wo se ma nipa hunu se wo ye otorofo e wo se ma nipa hunu se wo ye otorofo eti ba ne sei no a said the DSM 2 verse 1 can say every so asafo mbofo no yan twan koma ne se wonu nnwuma ene ne bregi dada ene se wontimi nkura wona wo ya bonefo na waso wona wo se wo ya asomafo na hwe no wo nso mu ya atrofo 1 John 4 verse 1 sema yin mu nyina ni yen so hwe na wan fa twese na nkro check ya be no waso ahwe waso de cross check ne ba 1 Timothy 4 verse 1 no wase wo mu ne ka ne pefe se echire yi na bi mu no ebinim be fam na ada honhom ene ahombone nkyerɛkyerɛ atwe wo ho afigidie no ho etie wo nkyerɛkyerɛ ya ahombone dia na dia ya ahombone nkyerɛkyerɛ pa atwe onko to Bible dia ya ahombone nkyerɛkyerɛ no wonko to Bible obeko to Bible etisi amani pa who different between ahombone nkyerɛkyerɛ edipa ne betena aso dem no no ye dada no but say wo de Acts 17 verse 11 no fako asama maka ne yi no wo de cross check wo ye Odansefour Joseph Ampadu kura member wo de ye din fa hin ne abofu ntiemi because enkwaje na wo so wo pede a enkwaje ni ono nanum e wo Kristo anum so ozi Kristo afra na wo ye servant injadi na wo po servant na kotie wo po Kristo asoma na ono ye servant ana wo po Kristo na mu no ye master na abetie servant eti Kristo say Matthew 10 verse 40 there wajemu no wajeme that means say nensam ne wo mu dia mu beka ne no na e de ono kan because the soma mo na ye de na wo asem tie Kristo de Israel tie Kristo ko tu ye or refer to Deuteronomy 6 verse 4 eye Yahweh Onyankopon no eye Yahweh ba ko how the person work tifu akoma nyina no kra nyina do no but English translation no and this obi a mistranslate here and then make you will say wo ye leader and there was a who negasa you have no knowledge about how a Bible you translate here but also leading edom now father say what take group say woman because still you have to be under teaching you have to be under someone no what church now tinema biati Bible translation Bible nekutano you have no knowledge as to how you're translating ntina common capital LORD you have no idea why you know say a sound Lord bia no just say Yahweh no can want to say yes to friend say we Lord na Old Testament friend Yahweh the can say a Lord I guess yes na Yahweh no dia a confusing na no anu onim say ba ko ye capital LORD which is Yahweh and about ye into your English Bible kwa new translation ye wa urade a o ma ye ni nyina capital letters and ye wa urade a capital D kind of small to us so that means the small to us no normal Lord master out with them ukunu and you ufie no and at the capital nkwa ye Yahweh ni din no nkwa into ye free education enkachi enya akoma primu the maka John 17:17 wasam ye no kro the maka is the truth no correct I can say obe admit the fact say o so for the you're wrong. Problem back one deep members and so for which I want to say instead say obe do Nyankopon na mu what they were done when Nyankopon na mu ni bi sa so dia kọ osofo no this osofo no kura atwa ntro na obe correct na no what tankruam adentra oyoko ageman waka asem enye sa ntimi meye program na ni say me ma nipa hu said your kan no we twantro because we your kwajeman because oye ne sofo because your Odansefour Joseph Ampadu
eti ntro clear the eti clear what a man who say so no mu no empenkwa wo na ye member no ebia openkwa na akwa so ntia you have to know the truth etu de ne say amfa hu say we Obediah we twan try na odi na chi say we Obediah oye okwa ademan we Joseph Ampadu we hwan dabi mi jana me kasa nye Obediah preaching na me preach about Nyankopon asem anu na program djumadi na ejina ho de kasa ade ye program yi say John 3:34 na se de Nyankopon asoma no okay Nyankopon asem tie hu say wo se Nyankopon asoma ba de wo ka no Lord na Kristo no ko tu no Yahweh Lord ejina ma Yahweh nya no ma master ti se afra Yesu o master Lord and just say sa Lord no jina ma Yahweh no dabi eno na confuse no eti memfa nipa na wodi wanim no aho don tie say o get mistake kura man he say obi be expose no because of say we Obediah open asem batama wo twa nto so koso ado no upo kwa my asem the all kan na kura still others what talent na gasa o ye politician o mpemkwa politician na NPP yo enyo otanati NDC yo enyo otanati I was say osofu no quotation no ko tu ye no ene de ye kan fa quotation tag de ye kan ne ko Bible ni muji ne pe English Bible o pe kura pe de pe Greek kura yi na check Lord na capital no na hwe Bible ni preface na hwe say wan kan kira wo say hu capital LOR to bia ejina ma yawana nja na ade no kwa tag say normal Lord into Yesu ye Lord into Yesu ye Yahweh enu ana confuse na ama wo gina preach with the nene ejanwa no obano because of this no ya Lord ejina master ya Lord omu na de ejina ma Yahweh nti know the difference between the two na yan two futru enwo bia eni so because there be am some may say heaven automatically obekọ bonsam jam say heaven ehwerewa bonsam jam de automatic this a bonsam jam be automatic ema wo de ya na be automatic ma me aba ma pon no kore de ya ene adenti na say obi ka asem na ye de asem na to ma bo video na kyerɛw enye se me mo you ma ba kyerɛw wo sofo no ma bo ni video no ama wo so watie de o kai wo so yo sofo adum che edu enti ma yen kana sem o yo Obediah enti no Obediah o che Bible wan che Bible o kwa kwotwa enam ko store no o kwa ye na nipa ni nam no feed no ye kire say 10 pounds and part obetu aka unka so fancy ayi no so scale no so na scale no en kire say 10 pounds because I don't never judge say 10 pounds ana it is also funny preacher then never judge say o kana kure I cross check with the word of God titia it is a hano fire for fire money so when you preach na me preach so time me preach am to obi ehun when you expose and throw me say fire as no emro be say 4 years kura emro be 4 years me say fire as ene but e be chi wo so for there ene na akwande o ye ne fa me quotation na me fa nchechemu na me chechemu no fa compare nchechemu no a osofu na chechemu no na wa your personal judgment eyetitia your personal judgment when we say my day will be my expose will be abani baba I responded that wo de busa ho when will be that because I will respond now obetuma kasetia no kore say ma even Abraham cross my fire no so ababe kanta and I feel no expose in homo entro bia yentro every common sense mo yentro every Sunday mo yentro every Sabbath mo yentro every Islam mo yentro enti program we na ye no and aye no enye program aye do obi na aye target o da bi yentro bia enti betimatia Sabbath ni bi nso a wo ye obi nso sofo I don't care dia mekea ne se watum futuro wori dada nipa nyesa na Bible ne kan ye
na ma bɔ ne video na kyerɛ wo sɛ wo ka sei na wo so wotie bi na me nso so mako to quotation akɔ the same quotation me wi anu mama quotation kyerɛ sɛ me se de ɔka asa no wo boa to wo de ne sɛ Acts 17 verse 11 hwehwɛ nsɛm ne mu sɛ de me meka no ɛte sana asɛm ne nyina no wo de ne sɛ wobɛhwɛ nsɛm ne mu sɛ ɛte sana that is all ɛno ano no wo nya kasa tintin bia the video now can say ne mindful ne members ne form home family ho no na yasoma nso me fam nko heaven to mu fam home family ho no na do wo eko na wa be di agro no obewo so wagu me download ye but say man fa ngu ayinim oba de power chana mebo sa video no ampacho wo na odin crofo ne ko heaven nan de na yajen commissions da djuma ne sei wona ayajen kwa no ho Odansefour Joseph Ampadu na ayajen kwa no John 14 verse 6 obi mmeja ne nchen agiso na mmeso enti hwan ne nam ne so ko aja ne nchen Odansefour Joseph Ampadu ho ye de yi Kristo asomafo keke yenye nkwa asem a maka ma kire mo no John 6 verse number 63-64 no asem a maka ma kire mo no eye honhom ene nkwa enti asem na je nkwa enye me or say oti members from home family ho Psalm 91 verse 14 say of family ho yi meje no hwan was the family ho nyankopon ya we ho na family no daji ko mezi ho na was the ho family no because ono nyankopon ya we na dwuma di ahye ne nsa elwani fa bone ncheye ekobotan ya ne sa